Pozdrav gameri, danas ću vam pokazati kako pronaći, skinuti i instalirati neku od igrica. Za početak i za moj prvi snimak neka to bude Sniper Elite V2. Znači, skidat ćemo preko torrenta, pretpostavljam da velika većina od vas već ima torrent, tako da o torrentu ništa posebno neću govoriti. Znači kucamo Kikas i idemo u ovaj prvi. Zatim kliknemo na Games i u gornjem uglu kucamo ime igrice. Enter. Uzet ćemo ovu prvu od Steama i idemo na magnetni link, kliknemo, pokrenemo aplikaciju i odmah će nam baciti u torrent. I započet će skidanje. Sad kad je igrica skinuta, znači torrent nam više nije potreban. Idemo tamo gdje je igrica skinuta. Znači najbolje je na D disku napraviti jedan folder za download, jedan folder za raspak i jedan za instalaciju. Zatim idemo download. Otvorimo igricu i krećemo sa instalacijom. Pošto ovu igricu ne treba raspakivati, ići ćemo odmah, znači, na D disku u folder instalacije. Napravite nov folder. I tamo instalirati igricu, znači krećemo sa instalacijom. Znači naći ćemo na D disku folder koji smo napravili za instalaciju i tamo instalirati igricu. Sačekamo da se igrica instalira. Nakon instalacije prvog dela, prvog foldera, preći će na instaliranje drugog foldera. Kad je igrica instalirana, znači idemo tamo gdje smo instalirali u instalacije ili na desktopu
desni klik, Properties i Open File Cache. I jednostavnim klikom na exe file pokrećemo igricu. Znači nema krekovanja, nema znači ništa, jednostavno prosto pokrenemo igricu. Zatim preporučujem uvijek otići u opcije i podesiti rezoluciju. Ako je sporiji miš ili pa vam igrica ne bi bagovala, znači podesite rezoluciju. Znači ukoliko može da se smanji ili podesite kako odgovara i krenete u igricu. Hitler's war machine, once unstoppable, was now in the retreat. The Allies in the west and Russia in the east were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V-2 rocket, a huge leap forward in the history of military technology. It was a weapon system to herald a new form of warfare. Inhuman. Faster than... Major General Hans von Eisenberg was negotiating in secret for safe passage for his team. 5 of the V-2 program's top men. He was meeting his Russian handler at the Brandenburg Gate. Toliko od mene za ovaj put, pošto je ovo moj prvi snimak. Želeo bih ujedno da pozdravim Moku Mašina, koji sjajan je to momak. Jednostavno igrao bih neku igricu, a ne znam kako da je instalira ili ne želi da se oko toga bakće posebno. I ovom prilikom želim da ga pozdravim i da nadam se da sam mu bar donekle olakšao instalaciju i pokretanje igrice. Također i mog kolegu i baticu Marka. Puno vas pozdravljam, lajkujte, komentarišite koje igrice bi želeli i pozdravljam vas do nekog drugog puta.